Adongo yaba wano. Emotoka you ngobona bwa yusi. Oyadi atemye bika adonga buti. Yaidura wona. Twaba wano. Katonda yaba idukiza atirano. Amadi gagu. Gatukuba. Ngatuli mikoro agati. Abagore bali omoyi. Okuwowe kwaliyo. Muganda wa Kironda Faru. Gwetwala mwara gaife twaliyo. Eno gagwanga tuli kuwo. Omukoro omuba ogukayogeza n'ogwamena wogwange ogugwo. Enda ule abantu bafumbira abantu wano babadiisa bona ayengezera gira ati tidira atengezera kibuzi. Baida ne bu food container boy. Buli muntu bamugenya ni soda n'amaadi. Abantu abange ku kyalo kunabo oyo bamuzaala. Wakwenda kuno. Na totebwe tukuzaye nga nze mbasinga ko buko. Kale namarana abayiza. Mwebale kubayiza. Kale bilode bifano. Family ga nedirira noningi. Kuba Mzee yasika abantu bukamala. Kale bwatwalibwa kabiri twena twasika. Kale nino. Jona abakumye woni mukuru wange dukusoka. Amuna mwebale kuma gano. Mana ifeto babo ine. Bana bali kutubona ku muntu w'abantu media. Tuli wa mu maka gebazaalamu Mzee Wilson Bukaayi. Nakinku mu kusomesa agemya akati mu byokusomesa ata ile itafali ery'amaani kunkulankulana y'ebyensoma mu Busoga ne Uganda okutwalizaala. Gano atukobere nti enumba eyo olunaku lwe baamuzaala bwe baajingira. Ekisinze kutwewonesa nti baalinda baba ni bayikirizagana akati katulinde lwe banazaala omwana ow'obulenzi tutudde okwingira enumba eyo. Idukira mu biseera ebyo tigalingawo bino bya ati agire ku sikaani basikanize bategeera nti oba mwana mulenzi ayi byali bya kutebereza nga bwayino ilegal. Katweyongereyo tukatambula nayo. Abantu bitali nabaide. Andio. Ngomukyala kwa namba mwete kimuli kya Mutai. Sakana. Mbagano navira ngano. Okujja okusoma. Bampo bwata mchipa when I was in the PC. The reason being, Baba had an ente. Ngauna yaka. Natwalira headmaster. Kale nino tukayo mama. Nokukuwa bwata mchipa. Ngateza soka kuisomero. Kale ekyo automatically na qualifying over time keeper from PC na back PC ngoli time keeper ngani time keeper ngezira nsoka kuisomero olwokutwala ki amata kale